Abu Darda radhiyallahu anhu ibn riwayat gamani kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis berkama gina timan lele fanu macam kukur doga sallallahu alaihi wasallam ini doha ki heki bi babu heke malaikatum doha macam heke wadala gamai kebamin tereng ekak man ya macam sallallahu alaihi wasallam nama sallallahu nimma timan lele fana sallallahu alaihi wasallam Abu Darda soal berbani. Kalian al-haram fuga bisoy. Hadis berbani ay. Timan kalian al-haram fuga bisme. Ehni Allah maksharun Allah nabiyun ye hashqulta bimge faha bimge fanita haram berbani. Nabiyun mani eba bege gabutawa rizul bimge bahale diri. Allahu akbar. Hadis salawat gina salawat kewa nyedek salawat kewa gina pramabal emme be fon ba de sallallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh